Anya laki din! Nalabos mo tanday ta pa nagsasaom si ka Clyde. Anya ka mo tan? Kasano ang panunutan? Nga dasan anasayat nga aramidan. Kat kanayon ka amarabyan. Apo na yan. Kat amumat, amarabrabyanak ngaglaklako ije palengke. Anya lakit din, aya. Oh, mamati ka. Ala panunutam ti panunutam. Salbag kit di ti kastoy abyang. Naku nam dayta Ngamin, adda talaga ti saan anasayat nga aramidan. Asino ti kabit mo? Ni Mark, akanayon apagluganam nga gawid? Isaw? Anya? Ibagam no pudno ti atap ko. Tanong ko, agasawa kailangan. Anya? Ay, una yan, ti kasta nga ugali, ti asawa. Un nga rod, mare. Ay, nagsakit ti ulok amang pampanunot iti kasdi nga ugali na. Mannangimon launay. Naimbag man tamaan anusam. Anya ngay nga rod, mare, kat asawak mo't. Ay, kasar kami. Kun may sa, adda anak mi. Ay na, no awan laeng kat apay, anya aga po nga agan anusak iti den nana. Kawanan bain alalaki. Ay, nukaskan kwa na ti asawak. Ay, awan laki di peace of mind ko, no bilang laang. Naku namon, mare, awan atalaga ti peace of mind ko. Ngamin, amin apapana, kan amin nga aramida, kat addalat ti dadag iti panunot ko. Ngamin, anytime, adda ditan asumungsungan. Ay, una yan. Anusak aging gat kabaela. Ngem numapunwanak ay panawak ti salbag aman nangimon nga asawa. Nangag ko nga raw jay panagsarita yung nga agasawa idi na minsan. Nangag ka o tanaera na nga may nga daak dito isango ti balay nga agin inana. Ay, jak amuno anya ti aramida ken kuana nana. Ha? Amin metlaengen amakita na akaduak. Wenno pagluganak adda maibagana. Ay uon ayon. Siyak pa yun ti mababain kadagiti tattao. Ngamin, pagsasawan na latan ida, no sumro ti kinaman nangimon na. Ay, day ti sakit ti tao anarigat nga agasan. Wan nga rod nana, jak man amon no apayakas dyan ni Clyde. Kasaritam ti asawam. Ibagam ngagsapsapul ka para iti pamilyayaw. Ken amo naman ngaglaklako ka. Siyempre, adaw ti makasarsarita matattao. Uray anyapay ti aramidak amang i-explain kan kwa na nana. Awan latan. Tatalaga nga imon laang tadda iti panunot na. Ay, makabannog lakit din ay ati mapanaglako iti palingki. Aha, nabannog ka na panlaglako? Winaw? Nabannog ka, anapan nakikwa. Anya? Ay, agpudno ka. Unay kan ay alaklakayan. Nabambanugak anapan naglako. Sumangpedak, kasta ti ipasungad mo kanya. Napay makapungtot ka ngayon nga rod. Napaisaon ka niya. Anya? Ay, Clyde pang asim ha. Nabanugak anaglako. Diyak kayat ti makiapa. Oh, nagluto kan. Sino nga iti ilutwak kat amok anabsog ka itikwa. Amok kait, anapan ka manin naglalakay. Ay no, matungpakan sakit din. Pumanaw ka dito isang wanak. Taamangan numalipak ka di na oras. Apay ngay mo't akastra ka ni Bake mo, Clyde. Jak amo tata. Basta jak maliklikan a panunutan nga da sa bali alalaki itibiyag na. Anya? Amok namin ti ugali ni Tina kay. Anya yato ugali na na. Kino naglay nga gilimay. Palpaliwag nga raw. Ngamin, kanayon na pagluganan ni Pari Junard. Kanya nga iti amok. Nadalimit a relasyon da. Oh. Anya? Ay, unay mo daytan apa nagpampanunot mo sa Clyde. Kanya nga raw tata. Dayta ti rumbang abaliwam. Kamay, aton ti pamilya ang nagdadaag. Kapulaang iti imon nga awan mo kinapununa. Panagkunak baro.
Sana maaramid ni Tinakin ka daytay bagbagam. So aliklikam dayta. Narigatan. Pagkapay pare Mark, awang parikot mo, kas iti parikot ko. Apa anak ko lang data pare? Parikot ko ni bakit ko? Panagkunak. Ada saan anasayat ngar aramidin na. Anya? Pagkunam, ngay pare. Panagkunak, busy-busy. Ini bakit mo? Ngaglaklako iya pa rin kay. Matagahan ka sa parikot mo. Nalimod nga ni Tina pare. Palpaliwag nga rod. Minalamutan nga glugan iti tricycle ni pare Junard. Iso apang panunutak nga dan sa relasyon da. Anya? Ay, na yan. Naimbag ka, sana kas dyan ni bagat mo. Awan pagparikutam. Ay, wala. Kanayon ko pa makita ti ipupos ni bagat mo iti Facebook na. Ipos na ka. Kanti anak yaw. Kas dyan, ti awan nilimlimod na. Ni bagat ko nga. Pulos adi na ka maipos iti anak may. Anya? Dahita only ti parekod mo, pare. Nagrabaw mo tayo. Basit abanag. Ngam ik-ikam iti kaipapanan na. Ay, anya ka lagi din na pare. Oh, pare, si Kamot Gayam, anyat gatangam. Maray. Talaga busy-busy ka mo dito paglaklak ko, ma. Ilakwanak man ito, 2 kilo patatas kun may sa kilo kamatis. Busy ak talaga. Ala, mabit lang ta ikiluan ka. Apay ngamin asan nga umay nilakay mong tapno tulungan na kamari. Ay na, pagyamanak pa, no saan nga umay. Ngamin, no adda ditoy, apaan na amin ang makisarita kanya. Nang rona no lalaki. Hay, apaw. Anya lagi din na ni paring Klein. Nakuna na kanya ki din na minsan. At di mo man laka maipos iti Facebook. Anya, kasta gayam, timbaga na ka. Huwag maray. Isa pa dasan man nga ipos. Barang makisayang tikinaman ng imon na. Anya, ay, una yun apa nagpampanunot aya. Ala, ato yun ti patatas kan kamatis mo pare. Bayamon ni Clyde, takasaritak tuman. Anya? Kasta gayam ti imbaga nila kay mo kinimanong Mar? Wala kat ipos mo iti Facebook tapnawan maibagbaga na. When nga rod, siyak pa yun ti mababain kin ni Mark, idi imbaga na kanyak ije palingki. Awan at talaga dayjay nga asawam. Naglaeng nga agimon. Gapulaan, tasaan mo ang maipost iti Facebook? Panunutan nan nga da sa baling aramidam. Kasla paltat nga rod nga agpampanunot ti salbag. Ay, kaipos mo, iti inaldaw. Tapaliiwam no adapay laang ti maibaga na. Apay narabgan ka man Tina. Siguro saan nga ije palingki tinaggapo man niya? Papanak ko sa balay, no saan nga ije palingke? No kay napang kayo nagdit iti lalakim. Ay, salbag kit diti kasto abiyag. Nabambanog da tao. Ngam kasta manan ti pasungad mo kanyak. Anya matan. Apay nga ron nga agungot ka no sana pud now. Guilty ka Ay, naimbag pa'y ni Mark. Takanayon ko ang makita nga ipos ni bakat na iti Facebook. Sika ngay, pulos! Gapot ada pampanunutam ang masakitan tirik na no bilang laang. awanan kay tibaeng. Awan lang arudan maitultulong mo. Kasta ka pa'y laang agsospetsa. Sana nga agsususpitsya. Ibagbag tipod no. Ha? Abay, napanak na kam nga dalalakik makapapungtot ka. Salbag ka kitdi. Di ka pa'y lagtalaw. Makaumaka. Ay natin ikaman nga main iti pagnakman na dayjay nga asawam. Inaramid ko amin ng nana ngam awan lata. Ay, una yun ti kasken ko anang asawa. Kas laubing ngagpampanunot.
Saan kat akaslaan nana? Talaga nga ubing ti panagpampanunot na. Naimbag pa'y ko nam ti ubing, ta makasarita iti husto. Ngam ni Clyde, ultimo. Di ka pa'y la isuble iti inana. Un nga rod nana, makauma mateng. Basit pa'y nga anos. Ngam numapunwanak, isublik at talagan iti inana. Isudan tagden na. Nauma akon, ken nabanugak mateng. Ay, naimbag pa iti manginom nga asawa. Tano mausawan, ket makasarita iti nasayat. Ngam ti asawa aman nangimon, ay awan, oray an anwam, man nangimon latta. Nay, makadlawak man. Hindi pa na minsan nga dakala dito'y balay. Kat, anyamanan ti parikot mo. Apay, di ka mapanaglako di palengke. Manon nga aldaw, adi ka napan. Dito yaklatan balay, agil ilad, ken agtugtugawak ngagmalmalam. Anya? Isumat ti kayat mo, sanaya. Tapno awan ti pagsususpet saam nga dalalaki, kas kadaan niya pa'y dita. Ah, Amangan no saan mo pa'y anak kita ti impose ko iti Facebook ko. Impose ko ti rupam. Ken ti caption ko, seloso nga asawa ko na. agpaiso? Ala, kita tapno mamati ka. Kastoy latan ti inaldaw at trabaho. Ipupus ka latan, kabayatan ti panagililad ko. Lima basak iji pwesto may di kalman. Katawan ka mo't kumare. Si madutak mare. Manumatan nga aldaw asa anak-anapan naglako ha. Kastaya. Kat, naimbag man no awan maibagbaga nila kay mo. Ta saan ka anapan naglakaw. Ay sus, matong pakit din, no dapay lang ti may bagana. Kat, napananangay. Adda di taunag, nakaturog. Makariing nga awanak iti aglawlaw na. Ibaga namanen anapanak naglalaki. Ay, anya lakit din ti kastoy abiyag. Ay, una yan. Kat alaman, saan ka mapanaglaklako? Takitaam no da maibaga na. Wan nga rod mare, dito yaklatan unag ti balay, ta ipupuskulatan ti rupa na, iti inaldaw. Anya? Ay, una yan. Katwa na. Irugem, manipod sa ka, aging katulo. Sagkay saam nga ipost, tap na awan maibagbaga na. Apay bakit? Talaga di kan mapanaglakaw. Ha? Apay ngamin asalud-suden na. Kat mapanak kadilat tanu kayat ko. Saan no saan? Anya? Dito yaklatan unag ti balay. Tapno sa anak amapukaw iti panagkitam. Isuna laang tawan maisaang. Agmin-min nulagat talatan ngagmalmalam. Unay kan bakit? Awan gayam. Amangan no saan mo pa'y anak kita di impose ko iti Facebook. Impose ko day tatangan ti sakam. At dapay caption ko. Tangan ti saka ti seloso nga asawa. Ah, Amangan no at dapay maibagam. kababay ni titataw. No kasta ti ipupos mo, bakit? Nay, apay ko man nakababain. Imbagam idikin ni Mark. Asaan ka man laang maipost iti Facebook. Sa ita, adamanan ibagbagam. Anya? Inton bigat mat, day tantumatan tumang mo ti ipos ko. Tapno mapnag ka, tapno maikat day taki naman nangimon mo. Inton sumaruno abigat, day tantumatan ubat mo akapig-piglat ti ipos ko. Ha? Anya lakit din. Nasayatan nagsabat ta, paring Clyde. Wan pare, nagapuak man di istor ni Nana Ising. Gimatangak man itinatang. Ah, natingtila ako ni bakat mo. Ngam ita, sikanti gumatang itinatang. Palikot ko nga raw ni bakit. Di mo tan mapanagla ko iti palengke. Anya? Oh, saan ka mawatan pare? Idi inal daw ama panaglako. Ibagam nga aglalalaki. Ngam itang addalang ija balayaw. Addalat ta ibagbagam. Kung gaya pare. Among kate. Sikati ka na yun ang pag-istoryaan da ija paradahan sa tricycle.
Katawaan dati ipopos ni bakit mo iti Facebook. Ay niya. Inaldaw mga ipos na ka. Naimbag kumama, nurupam ti ipos na. Ngam saan may? Inrugi na iti tangan mo. Insaruno na ti tumang mo kan ubat. Anya nga ti sumarunaw. Kili-kili, siguro nakakingisay. Anya? Imposible. Dapat lang maipagbagam itasaw mo, pare. Itatay ng daw na ka nga ipaus. Bakit? Gusto ko mamutan natin pa nagpo-post mo iti Facebook. Ha? Taapay ahuston, di ka agyaman ta ipopos ka. Katawaan da kung lang iti tattao nga kinamamukanyak. Awan parikot iti dayta, uray katawaan da ka. Ti importante kat ipopos ka. Nalpas kon nga impose ti kapigpiglat nga ubot mo. Ita, ti kilikilimmot anang isngisi, ti ipos ko inton biga. Bakit? Gusto mo tanapa nga asim. Agbalbaliwa ka na. Diya ko nagimimom na. Awanan ti mangag mo kanyak. Basta isardeng mo na ti pa nagpupos mo. Anya? Kan may sa, ora agsubli ka ni ti pa naglakom iji palengke. Awanan ti mangag mo kanyak. Ay saan? Di tuyaklatan balay. Di nak mapilit ama panaglako. Ha? Makapaawan ganas nga aglako. Gapoy ti kastang aramid mo. Saan akon amapan aglako? Sagsagay sa aklatan nga ipopos dagiti parte ti bagim tap numapnek ka. Uray awan makan, basta maipaneknek ko ken ka. Asa anak nga aglallalaki, akas iti bagbagam, salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.